Pozdrav dragi moji, nikako da postam postove koje sam obećala jer baš slabo nalazim vremena, tako da se može desiti da čak i sekciju postove možda i obrišem ili ostavim ovako kako jest, pa nekad kad uhvatim vrijeme postam. Ne znam, evo baš razmišljam o tome. Zato što ne mogu sve da stignem. Na Instagramu stalno nešto postam i tamo je onako dio taj gdje sam baš aktivna sa postovima. Tako ako želite da pogledate, isti je nick Mirela ovdje, tako da možete lako da me nađete. A danas donosim kratku priču u vezi Lošinja i njegovog mosta koji se, kao što vidite, otvara da bi prošli brodići i jahtice u svojim terminima kada mogu izaći sa Lošinja i vratiti se ponovo. Ovaj dio se ovdje otvara gdje je pokretni most, tako da u jednom momentu u danu u 9 ujutro mogu izaći, a u 18 časova se mogu vratiti. I tako je to svaki dan, tako da lijepo je posmatrati i zabilježiti ove kadrove. A za sljedeći video vam donosim priče iz Osora u kojem smo danas bili, tako da vidimo se uskoro u sljedećem videu. Pozdrav svima!